Pitanje, kako se pravi bebe? Pa... Kako se pravi bebe? I nemam pojma, pričaju da se da rode ih donose. Sasvim legitimno. Ja i dalje u to vjerujem. Hvala vam. Kako se pravi bebe? Teško pitanje. Kako se pravi bebe? Bebe? Pa sad ne znam je li odgovor za ove mali da donose rode ili drugi odgovor tražite. A bilo bi lijepo da ne dođemo u tu situaciju da se prave preko društvenih mreža, to bi bilo najljepše, da ne dođe do toga, nego da se vratimo ipak onom pravom načinu pravljenja beba, da nam korona ništa ne može. Hvala vam, prijatno. Kako se pravi bebe? Seksualnim odnosom. Kako se pravi bebe? Bebe, rode ih donose, rode. Hvala. Kako se pravi bebe? Hvala. Prijatno. Kako se pravi bebe? Kako se bavi? On se kako prije. Kako se pravi bebe? Koje ste vi? Mi smo zato još Nismo zaboravili. Nismo zreli. Nismo zaboravili kako se. Hvala vam. Kako? Kad se dvoje mladih voli, onda nastane beba. Ljubav, samo ljubav, ljubav sve pobjedi. Kako se pravi bebe? Ne znam. Hvala. Zaboravim. Hvala. Kako se pravi bebe? Čekaj, pa kako se pravi? Pa logično, pa seksom i spermatozid oplode i jajne ćelije. Što? Kratko biološko objašnjenje. Hvala. Hoće li ovo negdje ići? Kako se pravi bebe? Bebe kako se pravi? Pa druženjem. Pa da, druženjem muško i žensko. Kakav bi trebali odgovoriti? Hvala vam. Ti ćeš mi na moju čerku, takav mi je ista u Beću, pa sam si poželjela i gledala sam te ovako. Hvala vam puno. Prijatno. Kako se pravi bebe? Halo, mamu, Kako se pravi bebe? Znaš istama? Se pravi bebe. Kako se pravi bebe? Hvala.